Ćao svima! Danas spremam fenomenalan obrok koji je u isto vrijeme brz, neverovatno zdrav, a pritom i super jeftin. Ako nemate puno vremena, a želite hranjiv ručak pun proteina, onda je ovo pravi obrok za vas. Krećem odmah sa pripremom. Za ovaj obrok bit će nam potrebno zeleno sočivo, proteinske makarone, paprika, šargarepa, paradajz, crni luk, beli luk, maslinovo ulje, biber i so. Glavna zvezda današnjeg jela je zeleno sočivo. Ostavila sam ga u vodi preko noći kako bi se brže skuvalo. Sada ga prebacujem u šerpu, nalijem vodom i ostavljam da se kuva oko 30 minuta. Dok se sočivo lagano krčka, prelazim na pripremu povrća. Prvo seckam 2 čena belog luka na sitno, a odmah zatim i glavicu crnog luka. Nakon toga na kockice sečem 1 crvenu papriku, pa 2 paradajza i na kraju seckam šargarepu. U veći tiganj sipam malo maslinovog ulja i prvo ubacujem crni i beli luk. Pustam ih samo par minuta da zamirišu i malo omekšaju. Zatim dodajem seckanu papriku. Puštam da se krčka zajedno sa lukom. Ljudi, ovaj miris je već sada fantastičan. Sljedeći na redu je paradajz. Ubacujem ga u tiganj i ostavljam da pusti svoje sokove i lepo se ukrčka. Obožavam ovaj spoj mirisa. Cijela kuća miriše neverovatno i ozbiljno otvara apetit. Na kraju dodajem i šargarepu i ostavljam da se prokrčka još malo. Sada u tiganj sa povrćem dodajem skuvano zeleno sočivo. I to zajedno sa vodom u kojoj se kuvalo jer je ona puna ukusa. Nalijem još malo vode, a zatim dodajem so i biber. Nakon toga dodajem proteinske makarone. Pustit ću da se svi ovi divni ukusi zajedno spoje i da makarone upiju ovu predivnu čorbicu i postanu savršeno mekane. Kada makarone omekšaju, to je siguran znak da je moj ručak gotov i spreman za serviranje. Pogledajte ove boje i gustinu. Dobila sam kompletan, balansiran obrok bogat vlaknima i proteinima. Idealan za bilo koji dan u nedelji. Isprobajte ovaj recept, pišite mi u komentarima kako vam se dopada i ne zaboravite da lajkujete video i pretplatite se na kanal za još ovakvih brzih i jeftinih ideja. Prijatno i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!